Singapore. Amen. For God and my country. Thank you very much. Bosi mimanda Omusinga kashakanira abo boshe. Omusinga mutagari obusinga. Tukebasaba mwikare neko Omusinga nga tukanirya nga tukulira Olwobubaka n'amasomo ngabiye munatekene omukanya waye emole ngenga n'omusurasurawo sinetokera Royal Highness Owekisimunyabole Agnes Tungo Asimawe, Honorable Minister, Honorable Peace Mtuze, oyole hano omulina the Government of the Republic of Uganda, wasinjere yika mama, cultural leaders and their representatives, Maniriva makama wache buturano hao manaba kwenda babo, central and local government officials, nenyobe mbembetia, aba government ya katikati, na government ya bipende aba officials ya baseba hikire. Omulera mbere wobusinga bwa Rwenzururu na cabinet yiwe, abana b'engoma, members of the royal family, nabo banahano, religious leaders kusema mandiri b'amadini abisa malamu n'abakulu b'ebihanda, members of parliament and political leaders, members of private sector, abembembecha babawole kusi women leaders, abembembecha beminyeto kusi youth leaders, esyondula nisyosi esyo mu Rwenzori sub-region abekira hano Abanyarwenzururu n'Abanyarwenzururu kali abawa naba endi nalole mbere n'omukanya waye olekendere banzurira aba new members of royal family ame babanikira mu meswetro abatebulesi bali banekamo nuko nabo twenda tukabamenya obungetsukira ku mama wabo nga members of the royal family. I'm going to introduce you one by one. If I mention your name, please stand up. Ngabanzurura owekisumbe omu nyabawole owobusinga bwa Rwenzururu Agnes Tungo Asimawe, yoyo mama mulangira omwole maji eyuwe manire ebitiwe byose bitomonzamu ebirimu musanju etune mu buhambwa narabohwa enongera ko omwana w'engoma Joyce Christabel Fraha nayo hangane mumulangire oyo mwana wetu mukuru ya masika yetu obutuko bunana kikalo mu United States of America
betuna habwe chiruche munabwire mwatwire muri watambe nyonyi asi abe haimanetu owakabere omulusungu bakahola mu crown prince kutse omwana w'engoma oyo kabinya natekateka nibiri omukalayirire ndiembere anganasabya Musinga eya Prince Charles Isaya Nyamutwa anganena mumulangere oya wutamena obatabaliya bosi Mbosera, no, Prince Charles, please come near. They want to have a look at you. Yo. Can you wave to people, please? Thank you. Now, for no, bakulangere. Photo bakuhambe. Eya masika yetu narabo bakasubako Princess kutse mwana w'engoma Vicky Michelle atolere kibanzanga. Please kibanzanga Michelle come forward. Leka bandu bakulangere. Nere kwa subuka ko ayiko unzera kubo Princess Ashley Chantel Angel Tusike Banzanga. Angel, please come forward. Bana bantu bamemba ba royal family bakulu babo muna basomelira hano baanko babo tweta no Prince William Constantine Kibanzanga na yana hano yoli jama imanera mabe hungo mukono mulinga munamwasi ne bomba yo kuyinje akanali ahulomo mwana w'umurume Prince Christopher Mbalebola Kibanzanga. Members of the royal family baneyo abantu sebatasa abantu bangana banaswangalikana ya muliyeyo. So a member of the royal family, thank you very much. You can take your seats, please. Ono muuma ngale masinjerekanganya omutima omukinanga woyo ekitsibu mukyatuwerera ekilumbi kyekitu mukyatuwerera kyamasera mwirisamba twoma buli kere katuwerera tukasabira abana betu obwekwa Nyamwanga atekateka naye emibiri kuwabo na sinabyanga simbo ko nagalubira naho nenga ibulanga munalwaho nenyekye kunalwa ngakiruka ibinda musa baitu nabire nakolebwa okukiza muri Nyakasanga helicopter megura Kampala Kasanyenda muna namasamalire kitwa namabwe kiringe kinywa cha tatawa yebua tatawa yaberaka yahola mwabwate yihya bamamuteka mu kitumbi cyandambe amasamalire kitwa Rwenzururu emisoni y'amulungu meso amabwate Rwenzururu namakusiga ewukene mulere ngasaba abubu namasigaho bakubana Rwenzururu
abayira abasakuluka n'uwo ikinywecho nabenga nahalia helicopter irire siambi sina masikala sali obule musia kulabi hotale na jinda hotale bina mwasa bano bilodinga mu helicopter ayike ndwala mune man na makaniriye chetwa the Rwenzururu na makusi kengesa subule na kwe makusibu abo akayingo erlangira ndikwenene amanyisubudia n'amasuba okutetwa Rwenzururu abayingo kuba nalimba mukano kuba kemba sitebya tolo kandi sitebya tukaminya tukongalwayo esyombanza sibaba twireko syebe lichoira kusibu ereheka tubakwireko esyombanza sibebe omunsanju tutobe abantu berifesiga firing squad gavumenti kuyebikoma kwa mani beitu kandi abo butoki nyamwangumo baticha alangire ndi ebisibiri byaho aliyo senge bisatu sekalenda wa nero kandi ekyo tukata syasubako byelangire ndi tukayiraho olwanzo ahakatikati itwa abantu abikere omu Rwenzururu kusi omu businga bwa Rwenzururu obuholo elangire ndi tuweti obuholo etunachekene eriyanyirana kyakikulu kyekyamatulusyai so how many risubasubanamu reconciliation how many ebyobuhangwa edikomakomania social cultural and economic transformation neikulakulania ebyobuteke nalangire ndi tukayimba neribyaho obusinga bwetu tuli bandu abikere okubuteke not only oku Uganda nyisa but in the whole world ebipindi byetu ebiri mu buteke obucontrolling the whole world. We may not know that we are sitting on that ridge, but Obubaka yiba nasiku tubikere nomyaka twakikere mwe yiyi abasungu bakatuwemba abanyafrika simwe se continent nyukwiri very rich mika yokubuteke beti simwe sikumu bikere kone bakachilangera ibi bakolwai iba se bachakula bendu baenda na nyanga nachakula iwune mena sote choka samalera beti yake ka atisere songeta se ahali uteke kwenye bulusia enya ugagira kubo ito tunamukomite biniraho so neryo aho neryo chikambere olwanzo lunene ingalangera obunene bwenyu haumanere wuma ngobu ndibutuka abana ndibanga bare bambe byanda bakaenda betoma twomo mutemumburekerere naiko ngayikere bakaniye nirvara mucha ndaba mama na bachacha bali betu na bala betu na bashukulu na bamukaka endi mwasinje libya emunembolere injena nyabawole na banyikali ekikale tusemire eribya ebibano kote ebutala ngokukine owoluyira so abantu bose yemwende emukalwa
nengabatangirira ndi mwesinja erisasemba obusinga bwanyu erikangania kumuna buli enyuma abo balwire omu bipindi byosi bya Rwenzururu region, not only the Rwenzururu region, n'abandi balwire yihe hano mulangira hano n'abahenani abosi balwire omu Rwenzururu bedna mubaka bakomba ha eyire mubala awu abayire bakatangira ya mweni wabo amune tutoye wosei nabo bamasaba bali chetu na bali chetu eyo kipindi kya Syria da Eastern Congo. Actually Eastern Congo yitute population nene yobusinga buno bute population nene kusinga kwitwa abari hano omu Uganda basanga n'obusinga bwetu busokerenie ebirwa hano nerihika Congo ekisi twanga kipirisoni kaisi twanga kisahera kunde culture ne tradition culture ne buhangwa bwetu ne mibwire yetu ikabi tukangania aho tusiyire ngane haye ena tusi twangasirirana aho tusiyire tutolere tobi tunikere etunaminyangene so banje banyisiye mwasinja kutsibu nenyelangira mutwe mukasa kandi omwanda wano muwuma inasima district commission my best friend Lieutenant Joe Walusimbi habo bono wamabere from district akabere district commission actually nge mwanzanga umumo kuba district of kubanza ayikatula mazima wekatiye omundu sendi creating a store every time magazine every to lekati area every kere tseru ebitse bya tuwako bya to wa mabe na mahave mutu atukayabe herwa kamareke gavumenti yetusiyo eyatusaga ambone tukayashwira yayo esi tuche na mani nibya twamasi awirwengi samba nkoleka werera engoko ireke bala so mwesinja kusibu banketu erangende mukasa district commission with your team, the security team. Also, I thank you very much for keeping peace in this region and to allow these people to come here and celebrate the coming back of their king. Isahali muriambo siwosi elangirende mukatolibaniza ya bantu esi bagende mukambe miwo ti gas nabe ebyo service byetu wibwa mwasinja kutsibu nere mwasinja elangere ndibwo boma bya nyuma malanga kubwa mabyaho ibona tekene tumulera muti gas ne fuji yefu eya miwo obukoni mulenditsa ndio buholo beti ne nyumulo mwabiri ndio buholo na ndo babere bolenda because you can imagine abantu bangana na area saba atya no mutima ungana biba umabatia neribuwa muchangachangani utesulole okotindo chanzi okalangera utesanga ambiri wakakoma yopolisi so neriba byo tukayisuza to work as a team to cooperate erikolera hayima security na bantu ebya buwuma because the security we have to know that the community na ikatuwatikaya omwerindo busame nobuholo kundi ikatulagira yemyatsi. For us, security, we're always in uniform. And whenever a person sees you, he knows that that's security guard or security personnel.
He cannot review anything to you because you are security personnel. He's scared to be arrested. But you were a civilian with the civilian clothes. Omundu angena mushubire mpicha sente mubisa can review something. Ati kinna kinoko kiri. And then that information comes to you as security personnel. Le wanangira chobuholo umabera langera endo kabuko komanaya nerevurenda ndeke. Yayi tulangira tutine niasa erikasi ahimba obusinga bwetu eribuka matya wamabe okabutolanga ngabilabya mbeba kindu kya Mumbere aho wabe wutere si kindu kya Mumbere ni businga bwenyu. Me Mumbere, I'm your servant. I work for you. You are my bosses. So, Nerina Wejo, dear Langere, 2 minutes. Oh, wait, you can do careful. Yamanga to hurt you. Emurali ibaji mweyo sinyimu ihirire yomo akalaira kanyamuhanga gakatikire yomo sinje ngaba ihirire yomo nereba sona ndemwasa no mubungana nubu bete wabahirire yobusinga ela bombaso kuluwetu na batata wetu isamu kirane nyamutso atiba mwanda kapoli nabandi yikatwiramo omurage no elangirende tusike so nerina abwecho nina tutukanala biso obusinga bwetu bwesana tulimo bakai twam ila bandi bayi neriba decision na a government of the Republic of Uganda Abraham kamikala yama amule chama singa sube awobota sabanye bilwa eto nyanze lola bisia ko ekindu nenye cyumuchache hokyerwa nya making sure that abantu bakasa bakabibati ebyo mutinangoye so banyaronzo tuwatuganga naye lero sitsayisegereza abantu bomutinangoye obusinga baranzo tama bebunu biramu was just 9 years old when I joined the Rwenzururu struggle. So I'm not struggle. And you know when you're in struggle, you know how much suffering is there. Because Al-Mukonti Goria, he went in the bush, and also was in the bush. So, Banyarenzo Banchai, Ngaba Koka Yakotsevu, and the field of Omusinga Wetuba Kotsevu. Kanina Tutwangena teach a government to stabilize Rwenzururu to korangana the government, to korangana security, na security, the government, na yi
hitira emyaka musanje simike ese dibuga so neryo uko nambe babwera obusinga sebwayi nje ng'omundu sibwande betu kutale wamenya hawone uti obusinga ni bwabu ukabukolera muweera omusinga oyu ni mukoli waawo is your servant. So neolanga uti servant ogwo ukamuwatikaya omuhimba ekintu kyenyu nalangera ndikwenene mibe aho twabikirwe nabe abanyanzi obusimulinga mwabere kilangera mwabere kilangera muti kwetu amanyagirizi ekyatwakahambako kyanakuswa so tumakirire bakokwa kihimbe akasonde tutatama ebyuka misa sarabyo naye twasabayo tuti eka musene ebyuka namutya bituleyo please mutuberekere twasitondolere mukolera okubyoya ebyalaleta enough is enough omusasya mutika kutsebo nahabwa ekyo syatolera kakalangereka omumbere nanga woyo again this speech I will get a copy. I'll tell my personal assistant to get a copy and they will pass it to the press so that mukende banayo ndeke sesingu kwa ali omirima sina ndianda muyo makotsebotsebo abe press bakesa tungayo if they want to publish it in details in newspaper bangana chikola goba kisalangere so personal assistant why he will do that ne manda muma basima His Majesty find it? Raia and the very method you see so that you can be released and gain freedom. President Museveni makutsibu abelangera and the kiki raia and the kiki raia and the nongerisima muna kwa itu General Salim Saleh abandisiba mwasi kunyesha bameta underground ebindi enye nebisamire sabana kotse abantu banamwasi kundi na the general area Salim Saleh is very popular. So this man mo teacher kutsibo langera hakabia a method aid can the government so that not can be handled amicably a miki habieho special committee eyangatoka elonda nelangrede emyatsi yetukalo mukoti abandu bangalukira obuholo munatuma right honorable Edwin Kugonza airinga mwabya team leader owakabiri kuyo mwabya aroyo haine nyapole agene mawe
oyimwa bya muyo menga wabo kutsa advisor neke munongarako omore honorable asangonya nauti mibiri mu businga bwa Rwenzururu na minister ya best Juliet Bakoko wati muna mubato mumba yalla simba ko lumgiru muna so maleke mwa tulangera hano na remuna irako kaso kutse omuleya kandi natone jono wo businga bwa Rwenzururu Alfred Makasi ba Makasi yomwa koliro mubiru munene akitale ijobana David Kongolo wambare baba unzare myatsi ano bana masembere babu mubalangere ayo masamalesho ngatasi womera na maboko enyuma oyini Makasi ayo masunga yiwe oyini Edwin omwore kabere akasmile oyini Bakoko bese Bakoko na oyini na niwe oyini Kongolo David yobe wabere muloyi wawo kubanza bakangoye mkoti kabere bakangoye mkoti mubantu walesile itekaniziri munda bintu ene shenjim nyabole na bacha bintu le shenjim ndisabiri anziri nyishwazele kumtya ngokungane mubatondule kunje ndumkoti wana muna kwa mtendo muna tambulero na mendo mkoti na benga ikai na masanga na Kongolo nayi nya kenga tibakase kulomka akindi wira tichi oyo muloyi wawo kubanza but by coincidence kandi amabi kubanza bana Makasi so nero kandi kukomitiye yo mutwairako honorable Inoka Muhindo alenga seta baneka hano bambanga nabinya wote amatseka then government side nayo muyaba nabayo yamairako Professor Tysis. Thank you very much, ladies and gentlemen. Professor Tysis Kabwejere, honorable minister of government of Uganda. Yabya mbuyi katulera kotse. Neryo koma iribwa General Wilson Mbasu Bandi omulu abakamwala mu deputy CDF, now is a full CDF of Uganda Armed Forces. Neryo kwa mungerwa Mr. Chris Kaijuka only businessman member betu mubabaka wachicha kotsivu nakule bebo wati betu banere timu yo kubanza aya baloya nabana bateke mukoti abandu banekwira nzala betu babala tere byalya nuko batu bahumurekane neryo kandi mumenya ndeke twabere tunyo mukoti mutu kanaferwa abarogaji abayikiri kumina mugoma ababaye holera omushanga la muti na muti baka holera mungomo abwemere mberere na tende chokere tamberwa betu nere bamemba betu gamiti sirira huwa chibusibo biri wendekera tomlambo ale niko mtiada mpinga mu mochari ndi mundu wenyane mu mochari betu bamemba ba parliament ibako wetika obusinga bwa Rwenzururu obusinga bwa Rwenzururu sibuta capacity kuba ngatoke erire tomlambo elusiawe ejinja nesia kolya wewe betu ibakala trawu ibalusia mu mochari inyiwanibwa inyagulirwa byambalo ibawulane sanduku ibamwiramu ibahefusonge na matoka na mauta ibamuleteno nyasatsi kukuwabo ngabwenda bamemba wa parliament mba watira mubyalo mba kolo mubiri munene otherwise abana betu bangabere ide bakabolere yo mubisoti kuzibangule hatu tukaenda tukabalusya mu mochari twabesungasungana ne government yabalwika and then okumwanda wano mu ngasima His Majesty Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri Buganda Kingdom hawa Kabaka twabire tukawakwane bitsibu omubaka mabosi abanye mu Uganda yuwowe bireyo nirikanganya omurengo wobuli
abo bandu bakaseseka bawako. So tukamusimabo umutima mu buyoyo n'obumanzi. Let me do this in English. I thank His Majesty Kabaka Ronald Muwenda Mutebi Obubiri of Buganda Kingdom for the message of sympathy he sent to Omusinga Rwenzururu when we had the 2016 disaster. He was the only traditional cultural leader who sent us an official message of sympathy and condolences. The reporters, I think, will pick it up. So, Neriba Kalaire Sekatrambwa, Embula ya Vericha, ante tukaringe kanaya eriendengero. Tulangeranga tukole bihi. Eki muchambende ke kutsibu. Obusinga bwenyumula ke bwambanyarunwe. Free cooperation ni UN ne government. Ne government ke tuwa tiche eribuhimba. Tukome cyanyirana. Cyanyira. Tukorangana hayima. Hawuma n'abantu abo. Rwenzururu muleyerwa. Tuhimbeyo. Edeke sasubire nyuma. Omusinga wetu buli rich. Twangana nijipeni ko kumundu wose. Omusinga wetu twangana muhimu. Nyabe the richest king even in the world. Habo obutaka butuwiti. Esi twese asatagwelize government. Mutasa tuongeresha matoke ngibi. Mutasa aramoto. Na government na yute bisibo byayo. Ilikalembo tukatobanza yeyelwa demand obuka mu bwala cha demand. But also twangana bukola no kubutaka bwetu. Tomo watikibwa erenda tukabufunduru. Na tukatunga ku percentage. Na tutotoka. Ngabunyoro kingdom ikatunga percentage akumawuti. But for us we have more than a mawuti. We have all kind of minerals here. Now suppose the government ikasabu ingerera ikasabulusia okubule kende katwa kwa percentage. Ekatwa kwa realities. Ukalenga na the kingdom ya Afrika bya yetu. Na bandu betu tukesi kane riba waticha. Rangira ali omusi akulwa namubunda kanyimba kakamutarara ko nabe ito wote twende twirunda otu mutsunere. Abo bumu butukanze yakona. That kind of umoja. Ndio tunataka. So, Rwenzururu ngasirano mukanya waye alumana na kotsebo na matondawo. Na matondawo nya emukanda holara han. So nana wecho amuvatsuno mulo holulo luba muleke ngasira wa hano namabecha bara mukyako. Tunawecho mukoro awere singabyo musinga kayasa and again ngaya bara mukayako. Nero kandi kwinde na unzararawo bangasima abanyabutoki bakulo mugamete Obusinga Rwenzururu ekiko kumula rembera abalo bakativitia emibiri Obusinga inganye yihya unasi Obusinga buno etwo bosi butuli mu mubere na bunyiri mu mubere no muntu nanabyo mungo mumwe esinga uti kinga kuobu alenga bwebyo Obusinga Rwenzururu buyeho temundanze riba bisama omulo wosi inganga numubane ko ku radio nuko ngabinga nebu maneni. So neryo ekyo omukyala kenanga langirende no mungi binga ne yihya ngate ko binga ne ire cabinet ekendi bina mwire eriwa uhana na yakatukuka mahika ina nambombere ku radio ina akanyira bayire bo mulenga waye ado ngasi me government bambe muyandeke robuholo
esilinta libaniza kwa chambu na makanya bwanga lyo mungo mu Hawaii yama dikena kanya ni betu na mubamenya kuba na hambiro mukama ayitolere eribinya nimukanyira abantu biwe nareka imonda bya mukama oweri mbere oyo amatunga bitsibu na Central Government of Republic of Uganda. The history ikatukangana ite nangena bya mukama wakatano owa Central Government of Uganda amabidilinga nayo Mumbere yiringo kuba na dilinga nayo owo kubanza ne Kabalega Obunyoro, the colonial government of Uganda muya muhamba na yamamu tsindere yamamu bisa sibye sisi lyemwe bambe babiri bakamulwika akalwayo mu holiday jinje mwanga Kabaka Buganda ayuita abakristayo naye bajingumba mwami ekana bamwamba na bamamutwala na alenga mu holiday. Then Sir Edward Mutesa oyo mwana mirundi yivi the colonial rule kuba muhamba abo etonde kiriranize rekorangana nabo mubiri hamyandano si rukumiru rwenda mweyo bama mutolo mwekiza in London amastenga emyaka ibiri nyanejo. Then the then president of Republic of Uganda Apollo Milton Obote amara kama policy yikuwe achenga chabya hiko royal policy mwikira na chamucha bya mengo halya bambi ana tsetsera mwendo mwekizera